Isizathu esenza ukuthi inkosi yabaKibhidi ingabikho kumbuso wamagcewo amasonto elandelana, siyashaqisa kakhulu. Sawubona, siyakubingelela kwiGuluva TV. Kanti ukubingelela uyena uMathinto wacebisa untombizi yamshadazolo okwazi umshadala wadala mqomo. Ngicela ukuthi uma usuku lakho lokuqala la usubscribe ingane yakho njengoba sikulethele ihamba phambili namhlanje ekuyizona-ke siyithole kuyo ingosi ejwayele ukuba ngoLwesihlanu umbuso wamagcewo lapho khona-ke kusuke kuhlangana khona abaculi ababili lapho khona bezobuzwa imibuzo eqhathaniswa eminye ingaqhathaniswa. Kanti izolo-ke bekukhona-ke indoni laphana-ke nabo osuwasambe yintokazi ezidume kakhulu ngengoma ethi ithayi lemoto nale ethi samayelo bhoni. Undoni kanti udume ngengoma le ethi-ke lalihle ihashi la. Ziningi kakhulu ingoma zandoni asedume ngazo. Osezakhele udumo kumbuso wamagciwo okuyena-ke inkosi abantu abathi inkosi yabaKibhidi laphana-ke uZulu Glama intombazane yakwaMthalane iveze ukuthi njengoba kade ingekho kumbuso wamagciko isizathu esikhulu ekuyisona eyenza ukuthi ingabikho kumbuso wamagciko ukuthi-ke kade ishonile ubaba wayo. Ubesesho-ke ukuthi-ke ubonga kakhulu iqhaza elibanjwe umbuso wamagciko kanye-ke namabhinca amaziyo. Ubesebonga-ke no-Brighton Shandu lo bewuyena obembambele iqhaza. Mina ngane yakwethu ngiyafisa ukuthi ngizuvula ukuthi lithini nezami iy'ndaba ziphelela la. Ngiyabonga.